Assalamu alaikum, urmattu Bishkek Xabar YouTube kanalının katılımcıları, urmattu mekendeshler, amansızlarбы? Bardığınızlarga kutman kun. Bugün Bishkek şahrındagы Riyam avtouna bazarına keldik. Şunday avtounalardı tartıp çıgarууну ulantабыз. Biz menen çogуу болуп туруңуздар. Kanalga katalыңыздар. Bugün 29 октябрь 2022 жыл апта күнгө ишемби. Biz тартууну улантабыз. Бул жакта birinci Nexia 1 turat. Nexia 1'den жылы 2006, объем 1.5, коробкасы mexanik eкен. Telefon номери 125 000 сом сурап жатыр. Көрүңүздөр. Мындай аркасында спойлер бар. Ушундай болду Nexia 1. Бул жакта бир 210 турат. 210 Mercedes. Salon jabık eкен. Жылы 96, объем 3.2, коробка автомат 350 000 сом. Telefon номерге çalaslar. Şuna maşina. Жанында Mercedes 124 kuzovdagi universal turat. E класс deydi, объем 2 eкен, 94 жылы, расход 910, 300 000 сом. Telefon номери көрүңүздөр. Машина абалы жакшы. Ушундай. Мында бир Nexia 2. Nexia 2. 2010 жылы 1.5 коробкасы механика. 240 000 сом сурап жаттыр. Şu iki telefon номерге çalaslar. Bishkek Xabar. Şuna bul jakta Audi turat. 2004 3.2 объемда eкен, коробка автомат 610 000 сом. Şunun номери. Өзгөчө абалда. Көрүңүздөр. Audi. Бул жагында не машина турат? Так, номерин эле калтырыптыр. Şu telefonga çalıp сүйлөшүп көрүңүздөр. Басын жазбаптыр. Ama kalırsanız buna bir Honda Civic. Onun kağız yok eкен. Bunda bir CR-V. Honda CR-V. Жылы 2002 объемда eкен, 600 000 сом. Telefon номерге çalaslar. Taksi sizdiki? Salonda açık eкен. Bul jagында 21.06 eкен. Жылы 96 deydi, 86 eкен жылы. Объем 1.5, 120 000 сом. Көрүңүздөр. Audi A6. Коробкасы автомат, жылы 97 eкен, 2.4 объемда. 480 000 сом. Телефонга çalaslar. Машина кимдики? Канча боло турганы? Канча боло турганы? Басы. 430. 430 000 сом боло турганы Audi A6. Сырт кабалы жакшы. Чийик жерлери жок. Passat B3 universal. Бул кимдики? Bunu kaça da otaslar?
200 salonu 200 ming so'm. Jili 93 eka ob'yomda ekan. Korobkasi mexanika 200 ming so'm. Shu telefon nomeriga chalasizlar. Shunday Passat B3 ekanda. Ko'ringizlar. Tak, bunun tak 220 ming so'm yozibdir. Gaz benzin deydi. Ob'yom 1.8. Basını yozibdir. Telefon nomerini yozibdir. Shunda ESG o'xshaydi. Salon ochilib aytgan. Mana daha bir mashina. Tak 2002 13. Şu iki nomerga chalasizlar. Azman bo'la turgan bilan. Bu mashinanın markası Toyota Yaris Versa deydi. Ishga qo'yar. Aka qancha olib bo'la turgan? 420. Shunday 420 ming so'm. Toyota Yaris Versa deydi. Honda Civic ko'k tusda Jakshivolda kelibdir. 2003 1.5 mexanika $6000 so'rab jatdir. 0524 54 59 ga chalasizlar. Mazda Millennia nası. Mazda Millennia deydi. Tak 2003 2.5 korobkasi avtomat 380 ming so'm. Shu iki nomerga chalasizlar. Mana Audi 100 Herafotka turadi. Tartib. 90 ekan, 2.3 180 ming so'm. Sizniki aka, qancha bo'la turgani? Shunday, ko'ringizlar. Jasal ishlar yo'q deydi, ko'ringizlar. To'liq qaydash kerak deydi. Nalichka aqchangizlarni sanab olib ketaverasizlar. Так, Mazda Primaxi. Mazda Primaxi. Salonu taza. Ko'ringizlar. Tak 2002 yılı ilk ob'yomda 300 ming so'm. Nomerga chalasizlar. Ular sizniki? Ha, bu da arzon. Qanchakasini? Qancha bo'ladi? Bo'la turgan. Bo'la turgan joyi 290. 290. Bo'ldi. Shunday mashina. Bunun qog'oz yo'q ekan. Golf 2 qizil tusda. 88 yil ob'yom 1.8 180 ming so'm. Shunday chalasizlar. Salon açık ekan. Matiz 2 Matiz 2 2006-08 200 ming so'm ekan. Shuna telefon ochalasizlar. 2004 bir ob'yomli. Shu telefon nomeri. Baka bos qancha? 240. 240 ming so'm ekan. 240 ming so'm.
Бул жакта Mercedes S240 дейт. Ушундай правил экен, көрүңүздөр. 2001-26 395 000 сом. Коробкасы автомат, телефонго чаласыздар. Ушундай Mercedes. Жакта Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta. 91.8 коробка механика, 130 000 сом. Телефонго чаласыздар. Ушундай Jetta экен, көрүңүздөр. Абалы жакшы. Урматтуу достор, мен ушу менен көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта болуңуздар. Биз тартууну уланта беребиз.